Babukeli be-Select Africa TV kama ngikwazi ukuthi obusani ngwakamthembu kanti le i-Select Africa TV bafethu sihleli kumnandi sijabulile uqalile unyaka siyaqala siyasebenza ngihleli nensizwa ke bafethu bathi DearMsakazi cwabe asikubingelele mfethu sikwamukele namhlanje ukhona ke la sinethezeke nawe kumnandi nje uMdala ngibingelele phinde ngibingelele umbukele Select Africa TV ngithawe ngikhombisa khona just ukukhombisa mfethu ukuthi njengoba sisezweni kamthanyela lapho ngane magela kamdlova nevument aba sikholiswe ngenhlonipho ngibingelele nemakhaya igama lakhe ke bafethu usikhalo lo igama lakhe isikhalo mfethu uyaphila mfethu siyabonga ukuthi namhlanje ufikile unathi namhlanje la ubale insizwa mfethu ekutheni ngikwazi ukufinyelela la kwesibonga uNkulunkulu osigcinile baningi abantu ade befisa ukungena enyakeni ka-2024 kodwa bakwazanga ukungena siphinde sibonge namadlozi asisingethe asigada zonke insuku igama ngusikhalo ngokwamkhize igama likaSikhalo mfethu ngathi ngisemncane ngizelwe umama engiphethe ihamba nami mazi ngibona izinsizwa kwakuba ngalezo zikhathi bakhale bathi uphethe ingane nje izophela intombi la nabesifazana babe ngibona bethi ingane nami mayikhula ngifuna igane lo uyayibona oh yeah so afinanga laqhamuka nje moyena ngiyiphanga okubuhle ngangiyibona uyangibona ngisulekile ngathi ngiphume esibhedlela ngifike ekhaya mfethu angingenanga nje njengegross ngaqala ngabiwa ngaphandle ngagezwa ngoba ngangiyisibusiso ekufikeni kwami emhlabeni ngwakamkhize mfethu ngizalwa kwaNgcolosi endaweni yaseSamungu umuzwa kithi kuthiwa iseKhanyeni kwaqonje xoxosha idixaphi. Wow. Hi no, babukeli be-Select Africa TV ngihlene out yami ke la usikhalo umfoka Mkhize bathi DearMsakazi. uDearMsakazi uqhamuka kanjani? Okay mfethu kuthe ngo-2017 ngiqala ukuba semsakazweni ngathi ngasekhaya mhlambe ngokwazi kwami ngangoqala ukuba semsakazweni ngangisebenza ku-Touch Radio ngenza umaskandi khona so kunensizwa ke kaShangasi ekwakuthiwa engasekho emhlabeni ebiwumfowethu besiphula naye ebekuthiwa izinza zegusha ibongo sensizwa mfowethu ziqondile nje ayinto njalo ekuseni ngesabathi mangihamba ngiyokwenza ihlelo ingibone ime kubo nginyukele emgaqweni ingimemeza DearMsakazi ngicela ukubhala incwadi ifuna ukukhonzela obani yabo so kulesikhathi ilokhu ingimemeza so abantu bagcina ke kwayigama eselithi ke no DearMsakazi angiqambanga nganikezwe leyo nsizwa kaShangasi. DearMsakazi mfowethu akukhona kuphela ukuthi wake wasakaza noma wawusakaza noma uyasakaza mfowethu ziningi izinto ozenzayo ezihlukahlukene ngiyacabanga ukuthi mfowethu omunye wabantu ophusha abaculi ngendlela eyisimangaliso lento yokuthanda lento yesintu yeah ikuwena mfowethu isuka mfowethu awathi ngifaka isigqoko ngoba ngizonaba kakhulu bhuti omdala ngithe mangifika emsakazweni ngenza lona uhlelo lamaskandi ngangiye ngothando mfowethu angiyanga ngokuthi ngifuna udumo so kuthe mangi-interview ama-artist ngoba kwakuyisiteshi esasisakhula esasi-interview kakhulu abantu abasakhula njalo mfowethu i-artist malifikile akhala ngenkinga eyodwa ukuthi bafo asikwazi ukungena emcimbini asikwazi ukuhambisa imisebenzi yethu emsakazweni ethile mase sihambisile asazi ukuthi sixhumana nobani uyabo siyafisa ukuyoyiveza emcimbini ethile asijahe imali but sifuna ukuthi sithole leyo exposure then ngahlala phansi ngiyabona ukuthi yiphi indlela engingaya ngayo ekutheni ngikwazi ukuthatha abantu ngibasize angikwazi ukuya mina ngithi mina ngosikhalo ngwamkhize ngicela ungifakele ubani but kumele kube khona into ethile ezokwazi ukuthi ngifike ngifront ngayo bese ngikwazi ukudonsa bona ngemuva then ngase ngisungula ke le company ekuthiwa ke DearMsakazi Media then ku-DearMsakazi Media ke ngithatha lama artist asakhula kodwa i-artist eselinomsebenzi ngeke ufike wena ungitshela ukuthi kadukini dlala isiginci ugogo wakho wajabula wakho wathi uyakwazi ukucula hambe eGoli bese uzoDearMsakazi ngicela ungithathe ungidlale studio mina mfowethu ngikhulele ekhaya ubaba unamakhosikazi amathathu sibaningi kakhulu ngeke ngisisho isibalo mfowethu ngoba kuzothiwa wayeganga kakhulu so ngiyalazi usizi lo muntu eyifisa into enalo ikhono eseqalile wazama kodwa akazi ukuthi uzoya kanjani phambili so ngase ngithi mina ngithatha i-artist eselinomsebenzi i-artist liyakwazi ke studio lifike liphume nomsebenzi mina ngithatha umsebenzi walo ke bafo kube wona engiuhambisa phambili lona lilandele ngemuva because angikwazi ukufike ngithathe wona siqu sakho ngithi mina ngiphethe kahle kahle mfowethu ngithatha umsebenzi wangu ngumarket ngiudistribute bese ngenzela ama-branding ama-artist bese ngatholela ama-interview arrange ama-interviews bese ngatholela imicimbi la azohamba ayothola khona exposure akwazi ukuthi avele kubantu because i-artist liyakwazi okay siyahamba sayisubmit ingoma mhlawumbe emsakazweni ethi lifike iyadlala abantu bayiza ingoma but abamazi
Yeah. So ngiyabanikeza lelo thuba lelo ukuthi okay mayisihambile ke umsebenzi wakho abasemsakazweni akwesiqikelele lento ekuthiwa i-play ukuthi phela ayihambe ifike idla isabale phuma ke wena uye kubantu uyoyiveza ukuthi cha le ngoma enizwayo eyami singabona abantu sebeshuthe ngayo ey'nkundleni zokuxhumana kodwa wena waziwa uyabhala ukuthi bese saworkshop abafama-artist impethu ama-artist asakhula mekanconywa umuntu intombi ayifunayo yathi hey awuvucula kahle yazi ngiyakuthanda ukusondela eduze kwakho uya-screenshot-a wena uya-post suthi umculo omkhulu yabo so mfethu iy'ndlela zokubakhulisa while sibakhulise kodwa umsebenzi wabo ubuqhubeka ziningi-ke bafika ingqinamba-ke esihlangabezana nazo-ke uma ukhulisa ama-artist uthole ukuthi umuntu mhlawumbe emndenini uzalwa namantombazane umthathe umsebenzi wakhe ufake kuma-online stores umise emsakazweni umfana aqala abonakala unethalente uyakhula mase kufanele umfana-ke phela manje ahambe-ke kahle kahle yena njenge-artist aye la kufanele khona-ke ayoyiveza-ke kubantu ngokusokuphelele ukuthi cha mina sengumculo osekhulile ngicela ukungena phakathi kwey'nkundla mehlala nabantu bakubo hhayi wena ungakwenzi ukuthi loyo udlala ngawo ufuna ukubulala ikhono lakho ulimale ngakho mina as umuntu ophethe umsebenzi wakhe ngiyakwazi ukukubona nokukurate ukuthi okay njengoba izinga lakho selila sengingabheja ngawo ukuthi ngiyokufaka nawo so abantu abaningi ukuthi usebenze nabo mfethu uthole ukuthi sebe nabanye abantu ababonisa nababezwa kangcono eceleni okugcina sekulimaza wena umsebenzi wakho hayi ngiyayizwa mfethu uyayibeka yacaca bafowethu ngihleli nosikhalo la umfoka Mkhize ugcwabe bafowethu bathi DearMsakazi insizwa ke bafowethu le yenza izinto eziningi ezahlukahlukene emphakathini into engichaza ngayo ayihambeli le kude but iyaqoqa abantu emphakathini bekwazi ukuthi bebambisane ngakho konke yena akufisayo abenzele okuhle mfowethu njengokuthi nje njalo ngephasika uye ube nemidlalo ebakhona mfowethu ake sixoxele bafo ngicabanga ukuthi uqala uyasibona isitsha masisihle isitsha definitely sure uyazi ukuthi ukudla okuphakathi uzokudla kumnandi so njengoba ungibona nawe uyazi ukuthi udlela ikhanda njengoba leli ngakalithola into eningi hayi ukuthi ngiyachoma ukuthi likhulu kodwa sengiyasho ukuthi njengoba ulibona leli ngaka alithwele into eyodwa mfowethu ngizalwe endaweni kaNgcolosi mhlambe mabe khona ababukayo bazongifakazela indawo esiyakhele ngaphansi kwenkosi uBhengu inesigodi eziwu9 lesigodi eziwu9 zinentsha zonke yabo so intsha sikhule thina ke bafo sidlala ibhola kunama LFA yakhona sidlala sikwazi ukuthi njalo mhlamba masiphuma esikoleni siyahamba groundini Sunday siyahlangana siyodlala so sinento esikipha busy njengentsha so sithe mase sikhulile ke njengoba sesithe ukuthi kancane siyabona mfethu izinto ziyashabalala igenge entsha isigxile kakhulu otshwaleni abasazenza izinto ekufanele ngabe ibakhipha busy ukuze bakwazi ukushare ama-ideas ngoba manihlangene nibaningi nithembana niyakwazi ukushare ama-ideas noma kukhona umuntu ethi mina nimbona ukuthi eqala indlela e-wrong niyakwazi ukumkhuza ngicabanga ukuthi umuntu omusha ubezwa kangcono ontanga yabo kunokutshela umzali ngoba ubone ngathi umzali ey'khathini zakhe wayengekho umvimbela ukuthi adle ubusha bakhe so sithe masikhula-ke besinawo lawo mathuba okudlala kukhona uTelkom usponsorisha ama-tournament sidlala kukuhle kumnandi then kuhamba kwashabalala ibhola lagcina selehla so izinga lalasekho kushuthi intsha-ke isisey'ndaweni e-wrong abasayi kofesa sebenza into e-wrong sebethetha ama-decisions a-wrong so ngase ngithi kwengiqhamuke ngephasika because ngoDisemba ikhona i-tournament eyenziwa uNdaba Ezitha ngasekhaya ngase ngithi ngithathe leli thuba leli langephasika ngisebenzise lona ngoba vele intsha yiye esontweni hhayi abayi bafungabayi esontweni baya ngoba kuhlatshwa igaphu leli isonto ngephasika nje kuhlatshwe khona ila bazoqala khona ngiyabazi so ngase ngithi mina kwengiqhamuke ne-DearMsakazi soccer tournament ngiqale le tournament bafuna ungaxhasile uyabona so ngase ngithi mina wengisebenzile kokuncane engikwaziyo ukuthola then namaqembu-ke bese ngiyawabiza then aqala-ke i-tournament aqala ngamaqembu ayo-80 emancane angasekhaya uyabona yaba impumelelo because amajezi angangiwathembisile abakhona ama-medal ama-trophy abakhona even though imali engabangawe khona so this time around sengiyabuya-ke sengithi-ke manje ngoba sengibonile ukuthi alibanga lela khona leso sengangilifisa akwengi-invite namaqembu angaphandle kwaNgcolosi ey'ndaweni ezakhele onyuswa molweni emaphepheteni embo mzinyathi ukuthi-ke nawaweze-ke azozibandakanya kanye nathi ukuze likhule ibhola because uma umzali baba akuyona kuphela ingane oyizalayo okuthi umzali kuyona nezinye iy'ngane ohlangana nazo nezinye ey'ngaphandle le nto ifisela ingane yakho nazo ziyayifisa futhi nazo zifisele so this time around-ke bafo i-tournament yeze ezoqala ngomhla 21 March iyoze iphele ngomhla 31 zobe zibulalana mntakababa kule tournament-ke mfethu ngisuke ngilanda ama-scouts mhlambe-ke abantu-ke abasuke beqhamuke emaqenjini asethe ukuthi thuthu ngokwama-level
ukuthi abeze bezobheka nabadlali ngakithi ukuthi akukho yini abangakuthola okuncane bese silanda nabantu kemfethu abathi ukukhula bazokwazi ukuworkshop labantu because if ufuna ukuqoqa umuntu wesilisa thatha into esport umbeke uyibeke la uzokwazi ukumthola landa ke abantu abazokwazi ukuthi labantu babakhulise babatshele ukuthi uma umuntu wesilisa uziphatha kanje nabo ubungozi nabo ubuhle bese kuba uyena umuntu ukuthi entweni engaka phakathi kwabantu abangaka entweni kade ikhulunyiwe uyayithatha noma akayithathi ngoba umuntu ngeke uzuyifake phela ephaketheni iyona imali kuphela ngayijabulela ibonge aze ahambe ekhuluma ngawe ancoma ukuthi hayi umuntu ungikhuluma kufana nomuntu ophuzayo ngisho ngakhipha ikesi drink ngeke aphuma akhulume ngawe ukuthi sibani bani ekwazi waphaka ayokhipha obhiya ababili nesimino fesu wakho uzozwa sibani bani engibule ngise ngabuya nayo na so ngithathe kumuntu umsendeze because isport isona sihlanganisa abantu kakhulu bathathu babeke la besilandela abantu because mina mfethu angihambile kakhulu ngokebanga but ngiyahamba ngiyafunda and ngiyasithoba kubantu ngifisa ukubona ukuthi la ngingafika kanjani ufike kanjani wena then ngithatha leyo nto ngiyibuyisele emuva umuntu ukabuke wena abuke ukuthi ngikhule kanjani hayi lo kade sikhula naye kade sidlala naye lona kade lusa lana lo wakathendana nengane eyoba ngoba akayibandla ingane ngiyibambile angikho so ngifuna ukuthi akathathe wena kubuke ukuthi wena ubani kanjani angayilaleli into mina bese ngithi umuntu mbuku ukuthi ubani but ungakuthathi lokho uthatha lento ayikhipha ngomlomo wena kusona zonke izinto azoyikhipha khona ezokubona ku wrong uthatha lokho khona ukusiza babukeli be-Select Africa TV iyakhuluma lempisi hayi yasazi isitori sayo mfowethu ngaphandle kwakho konke osukwenzile uphinde ube nebrand yakho mfowethu engicabanga ukuthi abacula abaningi ngiyabona mfowethu bayayigqoka okusho ukuthi awuyivalelanga nje ngaphandle ukuthi wena ngizenzele mina but wenzela abantu sikungene kwibrand yakho futhi njengoba kade ngikole ke biscuit ngicabanga ukuthi ngishilo ukuthi ngoba ngisazonaba kakhulu i-clothing brand esikhuluma ngayo iyele i-DearMsakazi clothing brand evele ilelo gama le-DearMsakazi clothing brand ngifuna ukukuveza because njengoba ngangisho nje lo mframe lo wakasha ngasathi emqambile igama athi mangise emsakazweni 2018 eCarrisfontein kwikhuphukane zakho kuma royalties award kaNgelovi sikhathwe neziteshi ezayisebenza nge-frequency ngisebenza nomina Ntongobane udadewabo wakamjithela lo sephethe umnikezo manje sathatha indondo sikhathwe nama-radio stations asebenza ngama-frequency sisebenza online thatha indondo estage ngingena ngiyokwamukela indondo ngafaka oBK noNgizwe kade kudlala ukhuzani sekuzodlala eJowamelisha umuntu uzoyikhumbula-ke leyo khuphukane zakho ngathatha indondo sikhathwe neziteshi ene-frequency sisebenza online lokho kuzokutshela something alright abantu-ke balo bekholela kancane kumina ngase ngithi hayi akwengenza izinto engizobonakala ngazo uma ngiyosebenza njengo-MC ukuthi sibani bani lo DearMsakazi noma ngingayithathanga imike kodwa umuntu akwazi ukubona so ngithe uma ngiyenza yayinebhubesi yasibhala uDearMsakazi abhala ukuthi wadilika umthangabo so abantu-ke belo bethi hayi mfethu sizokusapotha umntwana ekhulayo siyabona ukuthi uza kahle awusidayisele skip yabo then abanye bancome ababasakazi mhlambe nabaculi uthole ukuthi abakwazi ukusithenga why na it is because sibhale uDearMsakazi so umculi megqoka into ebhala uDearMsakazi akasakwazi ukuya komunye umsakazi wesinye stage ayosho something because awuyingani kuDearMsakazi wakho yabo then ngahlala phansi ke bafa ngifundile kakhulu mina ngaye esikoleni ngafundela ukuthi ngikwazi ukusizakala nazo nasekutheni ngikwazi ukuvula kangcono into zokucabanga bangafundela ukuthi ngifanele ngibizwe ngeyifundisa so ngase ngihlala phansi ngathi okay yini engingayenza ngaleli gama lika DearMsakazi ukuze ngoba nansi lokho khona uDM yini engingayenza kule logo lika DM ukuze abantu bakwazi accommodate kabona then ngahlala phansi ngacubungula dictionary ngilo ngibuka thatha ubhuku ngase ngithi ngiqhamuka negama DirectMeaning awe ngithi nje DirectMeaning ngibone ukuthi abantu bazoyithatha kanjani because ayisabhalwa ku DearMsakazi ithi DirectMeaning uDM umele uDirectMeaning kodwa eka-DearMsakazi lo DM umele into ezimbili imele ibrand bese imele nebrand yami ke as uDearMsakazi then ngithe mangiqala ngilishintshe igama ngayenza i-DirectMeaning hayi bafuka kancane ngabona ngi-approachwa abaculi akekho mina bafuna umculi kulabaculi abakhulu sinabalo Mkhathazi sinabalo Sigwebo sibalo Qakela akho umculi engangayekena mina ngathi ngicela uzoba i-brand ambassador umuntu engamshela but babebona umfana okhulayo ophethe into enhle egqokisa abantu beswenke base befisa ukuthi nontwana ngoba uyakhula sikulekelele without ukuthi usikhokhele sifuna ukukusiza because siyabona ukuthi uza nento enhle kodwa into enhle ifuna phela sina sihlangabeze njengabantu abadala ukuze ukwazi ukuvelela ayakhula mfethu ibrand yakhula njengoba esila namhlanje baningi kakhulu mfethu abantu abayigqokayo singenile emaresi ke ngafuna labantu abama-influencer emaresi ngathi akwengidonse bona because awukwazi bafo ukuthi uyingenele wena eresi noma upost uthi awungipostele
thatha umuntu abantu abakholelwa kuyena ukuze abantu bakholele entweni Mfowethu. yakhe. Singalanda kukhona oponki, bakhona omgijimi, bakhona ofanele bayaziwa la ku TikTok. Ngase ngithi no bakhosazana akwezeni ke ngoba nani niyayithanda ibrand, akwezeni nginikeze ithuba lokuthi nibonakale ngayo, akwesebenzeni. So ikhona ema-race mfethu, ikhona yonke indawo. Isiyakhe negama elikhulu mfethu, angazi noma kodwa kulungile baba. Kuthe ngonyaka odlule bekunomncintiswano eCarlsfontein wamabhinqa. Yes. Ingezo into ebidume nje lapho ngathi nje iningizimu Afrika yonke because abantu abama-brand bebekhona beqhamuke ey'ndaweni ezihlukene. Ngeke ngiwabaleka ama-brand ngegama ukuvikela isithunzi sawo ayekhona. So kwakubeka u-20,000 kulawo majongo lawo azofika egqoke kahle bese kuthi kube ku-10,000 kubantu abazothengelwa angithi amathikithi ayinamagama amajongo arepresent ama-brand bese kuthi laba-ke abalandeli babathenga amathikithi anegama labamaneni bathole u-10,000. Kunensizwa-ke esebenzisa ibrand zaphansi eCatholic kothwebe oqimba ekuthiwa odlula bebhejile insizwa nje ezafika bathi mfoko akhabazela mfowethu samajongo siyageza kanje sesidlala abantu kanje basithengisa into bathi bafuna sibagqokele iyafika into yikhwaxa amashethi abo iyiphika ngathi amajazi esonto le nto inkumbuqa la awazi noma ojojo yini. Asengithi mina nganiza kwethu nawo umsebenzi enguphethe ngoba senubonile akwesibukisana kulo msebenzi enguphethe ukuthi mina ngiyayithanda bakhomba into abangayithanda insizwa zashona competition zafike zabuya no-20,000 kubantu amajongo agqoke kahle afika adlala ejajini estage kwase kuqokwa umuntu onumber 1 kwakunama-round out 2 round yokuqala bese eliminate abanye bese kusala leyo top 4 ekuyona bezoya kojaha be-20,000 zaphinde futhi lezi insizwa odlula bebhejile zaphinde futhi mfowethu zangena kwi-top 4 zawuthatha 20,000 Mfowethu. phakathi kwamanye ama-brand. Le brand ayinayo iminyaka eminingi bafuna ukuthi ngemthathu kahle iminyaka yayo. Babukeli be-Select Africa TV sisahleli nayo insizwa kumnandi kudelile kuthedu. Mfowethu sesizobuye sivale ngane yakwethu. Ngifuna sicheke la because kuneyingane ezincane lapha noma abacula abasebancane abafisa ukusekwa. Wena ngenhlahla usunayo indlela ukuthi unayo iplatform yokuthi ungakwazi ukusiza abantu. Uvulelekile ukuthi noma izandla zakho ivulile ukuthi umuntu ofisa ukusondela kuwena asondela athi futhi DearMsakazi nanzi into ngiyeza kuwena ungakwazi ukungisiza. Mntaka baba ngizoba mfishane nje ngokwempendulo. Mfowethu ngivulelekile under ikhampani DearMsakazi Media ukuthi ama-artist angasizakala. But kukhona umfowethu esengimlekile ukuthi akayirun ikhampani ekuthiwa unjabulo wakashoza ezoliboko. Inhloso yokubeka yena ingoba mina zinika izinto engizenzayo. So ngeke ngibambe zonke izinto kanye kufanele ngiphushe ibrand, kufanele ekhaya ngibe ikhanda uNkulunkulu wangibusisa ngokuthi sishiwe yibona bonke obaba ababekhona kumkhulu namakhosikazi amathathu ekhaya mina kuphela ngimdala kulezi ngane abazukulu sakabhuti. So isikhathi sami esiningi sengincamela ukuthi ngisebenzise izintweni kakhulu ezongisondeza nasekhaya. Ngase ngithi akukube yena kodwa ikhampani ukusizakala ngaphansi kwekhampani DearMsakazi Media mfowethu kuvulelekile kodwa kuba nemigomo nemibandela. Okokuqala phela mfowethu mawuzofuna ukusizwa ngaphansi kwekhampani uphethe umsebenzi wakho qale siwulalele phela nathi because into le nto izosinikeza inkinga sijabulela ukuthi wena uthi uyeza ngaphansi kwekhampani uthathe umsebenzi mase usubmit lapha kuma registrations sifike sishawe ukuthi istudio osebenzisile asikho right. Umculo ungena noma isiphi istudio bese sithi ngumculo kanti nasike siqikelele ukuthi khona wonke lo msebenzi usinikeza wona nahle kwesixoliseke ngawo ngaphambi kokuthi suyise kubantu ngaphambi kokuthi uthathe nawe siyokuveza kubantu yabona. So ziningi izinto esizibhekayo ngaphambi kokuthi sivumelane ukuthi singakwazi ukusiza. Mhlawumbe uzothi umuntu okay noma wena uzothi ngiyambona umuntu mhlawumbe uyadlala lapha uyayithanda italent lakhe nangendlela enza ngayo but usengene kwesinye istudio uyakwazi ukumshintsha uthi okay ngiyakuthatha manje ngiyokufaka kulesa studio ngifuna wenze ngalendlela engifuna ngayo futhi ngifuna ukukulawula ngenxa yokuthi usungaphansi kwami. Bafo kuyenzeka ngizobala nje ama-artist asekazwakala futhi nasokhozini ukusikiya ngengoma nasohlelweni lamamuntu because kunomfana laphana kuthiwa uqhawelisha obesha le ngoma ethi omahlalela nomashotana. Lo mfana ngamthatha ekwesinye istudio yabo ngamthatha ngamkhanda ngase ngiyamthatha ngeke ngize ngisifihle istudio ngamfaka sona ngamfaka eGMP la eThekwini because lesa studio esineseyistudio engithatha njengestudio ekwazi ukuthatha i-artist iqoqe umsebenzi walo ube muhle. Kube khona izandla ezinhle be-recorder emzimkhulu naye ngambuyisa ngamletha leThekwini useziwa featuration ngishongelo vlungelo futhi album ade ekhiphile because emuzi ukuthi cha lo mfana unetalent futhi usestudio right. Uma ukuthi siyavumelana nawe uyayibona lento engishoyo siyakwazi ukusebenza kodwa mawuthi mina hayi ngeke nasa nangu engineer ongizwa futhi ngeke sikwazi ukusebenza futhi uthola abanye abantu abazowizwa lento oyenzayo ingcono. Wethu sesiyayivala uthini kubantu emakhaya abantu bayakubukela lapha zikhona ingqwele
mfowethu uyazi engqweleni ukuthi hleze ngisekwa mina ngiyasekwa engqweleni uthini kubantu utholakala kanjani Facebook na Facebook inombolo zakho sivale Ngizocela nje mfethu ukubhekisa ngekhona kakhulu kumbukeli noma ngabe imuphi yena phela akubona bonke abasengqoleni nazi ingwenya bafowethu ngumfana nje osemncane kakhulu ofisayo ukukhula ozamayo futhi empilweni nanoma ikephi la nimbona khona kukhona la engasenzi kahle khona ngicela ukuthi nimlawule ngendlela ezokwakha because uma uzongilawula ngokungixeka ngicela engalibonanga iphutha ngicela engayibona indlela othi wena ngihambe ngayo bese ngiyacela nje bafowethu ukuthi la kwa DirectMeaning clothing brand ngiyacela nje ngani zakwethu ukuthi noma ngabe awakazi uyithole le brand awakazi uyibone ngicela unikeze ithuba lokuthi uyibheke ebese ke futhi niqhubeke ningiphi support bona bonke abantu abasangiphila support ngiyabonga kakhulu sathi uNkulunkulu angabandesela abaphinde abanikeze amatoho angcono ukuze bakwazi ukuqhubeka futhi basiseke nawe ongakayitholi ngicela ukuthi uNkulunkulu aphinde ahambele enhlizweni yakhe akuphi isibuso sathumela ingelosi ifukamela inhliziyo yakhe ifudumale bese buswa iDirectMeaning clothing brand bese ngithi nje emacikweni onke asebenza ngaphansi kwekhampani ngiyabonga kakhulu bafuthu igama senelikhuphulile sikude kakhulu la sikhona kodwa kasikafiki la sifisa ukuya khona akosithandazela ukuphila uNkulunkulu asiphe iminyaka ephindiwe ukuze senze nokuningi esifisayo DearMsakazi soccer tournament 21 to 31 March kwaNgqolo Secretary Sports Fund samema wonke amaqembu afisa ukuba ingxenye sikwazi ukuthi sojabula sonke ngiphinde ngibonge kakhulu nje bafowethu ithuba engilitholile ngaphansi kweSelect Africa TV mina ngumntwana ke owazalwa ubaba beyinduna mfethu wangizala wangikhulisa kunobhuti abadala asebadlula ngikhule ngiyingane ngifukamela ngibuka wayethi ubaba mawuye emzini womuntu ngisho ngathiwa ubizelwe inkukhu awufike emzini womuntu uhamba ngezandla ngakho bhuti omdala ngithe nje mfethu namhlanje akwengiphathi nasi isipho mfethu uyabona nawe mfethu ukuthi career back le ya DirectMeaning asiphathi ngoplastic mfethu asificani nje la komama sithi awusibe plastic omnyama ugoqa ngathi uyawathi ayibona ngithe nje mfethu akwengiphathi nasi isipho onyakeni ka2024 ngibonge ngethuba nje mfethu ngiphela mfethu kungumema ukuthi angize eduze kwenu so nje bafethu nikwenze kumina uNkulunkulu anibusise ngiyabonga kakhulu ngiphinde ngibongele naseke bahlala kulesihlalo sala ekhaya ngoba bathola ithuba lengqayizivela mfethu nasi nje sipho umntaka baba engithi nje 2024 ngingena ngaso ngibonga ukuthi beningiphelele ngiyabonga Gcawe mfethu ngiyabonga kakhulu babukeli beSelect Africa TV kuyangiqala ke lokho kuyangiqala lokho ngiyabonga kakhulu mfethu ngiyabonga Gcawe iskipa esihle uyazi umfana uthi ngiyageza bafana uyazi uthi ngiyageza ngiyabonga Gcawe mfethu ngiyabonga kakhulu mphathi ngiyabonga ngibonga kakhulu Gcawe ngiyabonga mfethu baba kubonga mina ngana kwethu babukeli beSelect Africa TV sesiyayivala bafowethu okuhle kodwa ingane zakwethu uyasubscribe uyasilandela enkundleni zokuxhumana uyasithola nje kuyo yonke indawo bafowethu siyabonga sibonga kakhulu meaning of Africa mfowethu direct mfowethu sengiyaphambanisa mfowethu ngiyabonga kakhulu salute hayi siyabonga ake ngigqoke kuze